دما خوش به بینرین هجای رو هجده چله 2022 روژان جی روژا سیشمی بویا رو یشدانین هری سرکه او هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوره پیشکش بکن. بلی جاره کدن دما خوش به بینرین هجا لسنوری اوکراینای جمارا هیزین لشکری زیده ده بل دشی تفگیر روسیه یالزی سنور لندن جی هیز شاندن هرمی وزیر پاراستن یه انگلیستانی ویلز راگهاند کو وان چکین لدشی تانکان شاندن هرمی اوگات هر جوره که ایریش پیک وره و وکه داگرکری وره دیتن. بگشبونا آلوزیا لسر سینور اوکراینای انگلیستان جی هلوستا خواه هین زلال تردکه. I listened to my right honourable friend and his points. وزیر پاراستنی انگلیستانی بین والاس راگاند کجبو بهسکرنا پاراستنا لدشی روسیای و موشکین دشی تانکی ین منزیل کرد ج اوکراینای ورشاندن. لگوری داخویانیا والاس یا ج پارلمنترین بریتانی را کو پشتی روسیای 100,000 لشکر شاندن سینور اوکراینای وان کومک بچوک ج لشکر و جبو پروردهی بشینن اوکراینای. والاس گوت فکر روا و راست هیا کو لشکرین روسی جبو داگرکرینه درباسی اوکراینای ببن. подошло вплотную к нашим границам. لعالیدن روسیا جی دیار دکه کت ارمانج کوان آب ویرنگینی نه و جالوزی جی ولاتین روجاوا توان باردکه. جسال 2015 و بدهان لشکرین بریتانیای جبو پروردکرنا لشکران شاندنه اوکراینای. ده همان دمیده پشتی داگرکرنا روسیای یا کرمیده ده سال 2014 بریتانیا سوز دا کوهزا دریایی یا اوکراینای بهیز بکه. جالی دن و وزیر پاراستنی یه انگلیستانی ده داخویانی خوی داوی ده دیار کر که انگلیستان جبو اولهی وکی گفین زیده ین روسیای آلیکاری شاندنه. هرچند ده جورین تشتین هاتن شاندن نه هاتن راگهاندن جی لی هات دیار کرن که دسپیک چکین سویک این آنتی تانک هاتن شاندن. بین والاس بالک شاند لسر کومافی اوکراینای هیا خواه بپارزه و افتشت آنی زمان. اف چک منزیل کرد جبو آرمانجین پاراستنی نه و جبو روسیای تو مترسیه چیناکن. ده هر ایریشه که روسیا یا تکتان آرامیا لو اوکراینا ده و جزای نافدولتی ورن سپاندن. هر ایریشه که وکه داگرکری وره بناف کرن. اف یک و زیان مزم بگیهینه هر دو آلیان. آلوزی لروشلاتی اوکراینایی جسال 2014 و تدومه. اف آلوزی تویکو آگربستان نافبرا جودا خوازین به پشتگیرین روسیا و ارتش اوکراینایی هینا دوام دیگه. جالی دن و روسیا ولات ناتوی بشاندنا چکان با اوکراینای و امریکای جی بزیده کرنا آلوزیا لهرمی تاوان باردکه. بله هر روسیه به هنجتا تطبیقات لشکری دست به و گوهستنا لشکران با بلاروسیه کریه. بلاروسیا ولات کو دکوه باکور اوکراینه تیگوتن کو اف گاوی ببه سدما فکارین لپایتختین روش آوایی کو روسیا آماده کارین داگرکرنا اوکراینه دیگه ایدی گاوین دسپیک یا ایری شکل دیجی اوکراینه جی دیخویا کرن. تبی همو هشیاری و بنگوازیان سوقیت لشکری ین لسر سینور اوروپا زیده دبه تطبیقات بناو چارسریا یکبویی کوید نافبر ارتشا روسیا و بلاروسی ده پیک وره جنها و لگل ولاتین اوروپا مترسی دای آوا کرن. د ویدیوین لسر مدیا جواکی هاتنه پاروکرن
ها دیتن کوچکین گران و وسایتین دن این لشکری به ترینی جبو بلاروسی تین شاندن. سروک کنسیا پاراستنی یا بلاروسی الکساندر فولوویک دیار کر کو لشکرین روسیه جبو تطبیقاتین کدمها ثبات ده بین کرن بری خدان ولیت. لگوری مالپرا The Guardian پسپورین لشکری ادعا دکن که گر هولدانه که مزن آداگر کریه هبه روسیا دکارد دسر بلاروسی را ایریشی ولات بکه دا که قادا اوکراینای دوی بپارزه زیده بکه. سروکومار بلاروس الکساندر لوکاشنکو لهمبری جزاین روژاوایی به سروک روسیا ولادیمیر پوتین را هر کودچه نیزدبه و دوج پولیتیکاین بی آلیبونا لسر اوکراینای یا کود سال 2014 ده دابو دست پیکرن بردا. لوکاشنکو ده راگهاند بو کوه هیزین وان و روسیا دستباط ده تطبیقات که برفره یا لشکری پیک بینن. بربینرین هجا هر دوی نابرده وزیرین کارین دروی روسیا و آلمانیا که اف دمک آلوزی دنابرا وانده هی لپایتخت روسیا موسکوی لحو جویان هر دو وزیران لسر آلوزیا هی پیامین آرامیه دان. وزیر کاری دروی روسیا سرگی لاوروف او وزیر کارین دروی آلمانیا آنلنا بیربوک لپایتخت روسیا موسکوی جویان. لاوروف آنی زمان که روسیا دخوازه با آلمانیا رتیکلین هین باشتر دینه او دست نشان کرد که دوی اف تکلی ده استا چاوان ده او لگوری برجواندین ولاتن تکلدار بین کرن. وزیر کارین دروی آلمانیه آنلنا بایربوک جی ده داخوانی آخوا ده گود بگر آخوا را ده دخوازم اشکره بکم که تکلیم به روسیه را جبو حکمتان نویا آلمانیا او جبو من به خواه گل لکه گرینگه. بایربوک جی مینا هفکاری خواه روسیه گود جه پیوندیه که به استقرار آدناورا موسکو و برلین ده آلترناتیف اکنینه. وزیر آلمان بریا سردان خواه موسکو لگل ریوبریا اوکراین جزویا بوم. بالکش سبه جی و ترافیکا که زیده آ دیپلوماسیا ناوبرا موسکوی ده هبه. سروک کمار ایران ابراهیم رئیسی و لگل سروک دولتی روسی ولادیمیر پوتین بجوه هم وقتی وی جوینه وزیر کار دروی دولت نیجبون آمریکای آنتونی بلینکن جی و اوکراینی به. بلیم به یمنی دوام بکن پشتی ایریشا دوه یا حوسیان لدیش امارات پیک آنی کوالسیون عربی جی پایتخت یمن سنا به دجواری کر آرمانج ایریشین خواه لپایتخت آواهی هاتن هلوشاندن او ایریشین دجوار پیک هاتن کوالسیون عربی راگهاند که وان دورا هیزین حوسیل بجه بونه کرنه هدف ایریشین خواه حوسیان جی دیار کرن که ده ایریشا لدیش امارات ده زیانه که مزن گشتیه وان. لیمن شریک و اف بهتری 7 سالانه دوام دکه گرترده به. لگوری داخویانی کوالیسیون عربیه که ده آژانس سپاه عربستان سعودی ده هاتی و شاندن ده و هاتی گوتن. مل باکور پایتخت سانای لیدرین تروریستان هدف کردن. لدیجی گفان پیوستی به پیکانین اپراسیون لسانای دوام دکن چه دکه. ده گوتن ده انجامی ده بهتری 14 کسان جیان خوش دستانه. ده داخویانیه که دن آهف پیمانی ده تقضیل سرویه که هاتیه کرن کوه اپراسیونه که برفره و پاراستن جبو به باندور کرن چافکانی مترسیه وره کرن. هات دیار کرن که لدیجی گفان و جبر پیوستیا لشکری اپراسیون هاتن ندارخستن. وی کسین که ایریشن دشمنانه این لدیجی سیویلن لعربستان سعودی و امارات برپرسیارن حساب بپرسین. هزین هوایی این کوالیسیون لسر سانای 24 ساعتان اپراسیون پیکتینن. هر وها بانگ لگل سانا کر که جکوم و کامپین لشکری این چکدارین حوصیلین دور بمینن. لالی دن دوه ناوندین و گوهستنا سوتمنیه لابودابی یا امارات بون آرمانجا ایریشا بالافرین بیمروف. بویر لحرما المسفح رودا. جبر ایریش 3 کس مرن و 6 بریندار بون. تیکلداری آوای ایریش اوچکین هاتنه بکارانین لیکولین دست پیکر.
Divê navberê de çekdarên Hûsî bi awayekî lezgîn berpirsiyartiya êrişê girtin serxwe. ردا على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي نفذت القوات المسلحة Berdevkê Hûsiyan Yehya Serî bi daxuyaniyekê êriş li xwe girt. Serî êrişên li ser îmarat wek operasyona Bahoza Yemenî binav kir û diyar kir ku balafirgeha Ebu Dabî û tesîsên petrolê yên li herêma Musafehê bûne hedefa mûşekên balîstîk ên Qudus dudû yên Îranê. Wezareta Karên Derve ya îmaratê jî di daxuyaniya xwe ya piştî êrişê de got, em êrişa çekdarên Hûsî yên li dijî ax û navendên sivîl ên li ser welat şermizar dikin. Ev êriş wê bê ceza nemîne. İmarat mafê xwe yê bersivdayînê ji van êrişên terorîstî re û zêdebûna alozyan re diparêze. Bilê rêveberên Sudanê guh li daxwazên gel girtina û bi êrişan jî bersiv didin wan doh bi hezaran Sudanî daxwaza rêveberiyeke sivîl kirin lê careke din artêşê êriş kir û heft xwepêşandêr hatin kuştin. Ev yek jî ji cotmeha ku roja darbepêkê hatî ji 25 cotmehê û heta niha dibe sedema ku heftê û yek xwepêşandêr di van xwepêşandanên ku li welat li dijî darbê pêk tên de jiyana xwe ji dest bidin. Ji roja artêşê li welat derpêk anî û heta niha rewşa li welat wiha ye. Xwepêşandan, pevçûn, kuştî û birîndar. Deng ji kolanên bajarên Sudanê kêm nebûye. Doh careke din bi ermanca rêveberiyeke sivîl bi hezaran kes daketin qadan. Lê careke din hêzên ewlehiyê êrişî xwepêşandêran dikirin. Di encamê de heft kesan jiyana xwe ji dest dan. Komîteya Bijîşkan a Sudanê jî ev yek piştrast kir. Bi vî awayî, hejmara kesên ku dixwepêşandênên ku ji 25 cotmeha 2001 ku artêşa hikûmeta sivîl hilweşand û rewşa awarte ragihand bû dewam kir, derket heftê û yekan. Li paytexta Sudan Xertûm û him bajaran bi hezaran kes daketin kolanan û daxwaza rêveberiya sivîl a tam kirin. Hevbendiya desthilatdar a berê ya hêzên azadî û guhertinê ji ber tundiya li dijî xwepêşandêran banga çalakiyan kirin. Di çalakiyên ku du rojan dewam bikin, îro dest pê kir. Yekîtiya odeyên pîşeyî yên Sudanê ku xwepêşandanên rêveberiya sivîl organîze dike û komîteyên berxwedanê yên ji rêxistinên li taxan berpirsiyarin hat xwestin ku berxwedan bê mezin kirin. Her wiha bi navê komkujiyên rêveberiya derbeyê li ser bersivdayînê rê û kolan bi barîkatan bên girtin. توج السودانيون رحلة كفاحهم الطويل بنيل استقلال مستحق. Serokwezîr Abdullah Hemedo ku piştî destewerdana leşkeriya 25 cotmehê ya li Sudanê ji bo avakirina hikûmeta teknokrat ji nû ve hatibû wezîfdarkirin. Ji ber neçareserkirina krîza siyasî ya welêt û nakokiyên bi artêşê re di duduyê çile de îstîfa xwe pêşkêş kiribû. Pursuant to Resolution 1593, İnsiyatîfên ku ji aliyê neteweyên Yekbûyî ku dehê çile û ji aliyê bloka Rojhilata Efrîqiyayê rêveberiya pêşketinê ya navdewletî yazdê çile dan dest pêkirin hîna te encam negirtiye. Weke ku hejarî û metirsiya li welat nebez bû erdhej jî bi ser de hat li Rojavayê Efxanistanê bi pileya 5.6 erdhejiya û herîkên 26 kes mirin. Li gorî Enstitûya Simolojî ya Amerîkayê roja duşemê li Rojavayê welat erdhejiyan. Waliyê Wilayeta Badgîs Mehmûd Saleh Perdol diyar kir li navçeya Qadîsê xanî hilweşiyana û 26 kes mirine. Li Efxanîstana ku di nava pileyeka teknoît yên Hînd Avrasyayê de ye gelek caran erdhej pêk tê. Di sala 2015 de jî bi pileya 7.5 erdhejek rûda bi û nêzî 200 kes miribûn. Ji ber polîtikayên Enqereyê yên êrişkar Atina careke din ew hişar kir Serokwezîrê Yewnanistanê Kiryakos Mitsotakis anî ziman ku di rewşa polîtikayên êrişkar yên Tirkiyeyê de wê Yekîtiya Ewropa cezayan li ser Enqereyê ferz bike.
Kyriakos Mitsotakis به بونه مراسم وفات سروک پارلمانتوی اروپایی دیوید ساسولی چو استراسبورگ. میچوتاکیز دیار کرد که پلیتیکین ترکیه یا لهمبری یونانستانی دبنگه ده نگوهریه اوگوت اگر ایرشکارتی ببه و یکتیا اوروپا هر تم دکاره بریارا جزی آن بده. سرک وزیری یونانستانی اشارت به گلیه ترکیه ین لدیجی آتینای جکر. میچوتاکیز به اشکره آنی زمان ترکیه کد دیروکا خواده دواری پاراسترا مافی مروان ده گله که نباشه نها وان به ویه که توان باردکن. جبر وان سدمان ام لهمبری انقره یه نزکاتیه که دو قاتی دشوپینن. ام دست دوستانی دریج دکن لیده همان دمیده ام لهمبری پولیتیکین ایریشکار ین لدیجی ما او قبرسه ام ده تفدیراندنه. بار کمسریا مافی مروان یا کنسیا اوروپای جی دوژن موتوویچ بانک ل یونانستانی کربو کو devje vegerandina penaberan a bu Tirkiye berde o divî warê de erkin xweyên mafê mirovan jî bicebîne. Bilêhir di 11 Çilê de Serokê Parlamentoya Ewropayê David Sassoli wefat kiribû îro jî ji bo hilbijartina Serokê nû dengdan pêk hat siyasetmedara Maltayê Roberta Metsola ji bo serokatiya Parlamentoya Ewropayê hate hilbijartin. Li gorî nûçeya Frans 24 piştî ku David Sassoli di 65 saliya xwe de wefat kir, Roberta Metsola weke seroka nû ya Parlamentoya Ewropayê hate hilbijartin. Ji 705 endamên parlamentoyê 458 dengên erê girt. Di rewşa Asayî de wê seroka nû ya parlamentoyê hatiban hilbijartin. Li Meclisa Baskê Sosyalîst Sassoli ragandibû ku ew ê nebe namzet. Metsola beriya hilbijartinê li ser hesabê xwe yê Twitterê namzetiya xwe eşkere kir û di peyama xwe de wiha got. Dema wê yekê hatiye ku jin pêşengiya Parlamentoya Ewropayê bike. Metsola bû jina sêyemîn û seroka herî ciwan a Parlamentoya Ewropayê. Metsola endama Partiya Gel a Ewropayê ku koma herî mezin a siyasî ya li meclisê ye cara yekeme di sala 2013 de ji Maltê weke parlamenter hate hilbijartin. Dayika çar zarokan Metsola a 43 salî ku razgiriya navendî û kevneperestin beriya ku bibe parlamenter jî parêzer bû. Metsola bi taybetî di hiqûqa Ewropayê de pispore. Belêbînerên hêja tevna volkanî teqîna volkanî ya li grava Tongayê li gelek welatan ziyanpêk aniye li perodema veguhestina petrolê de tanker teqiya bû û bi dirêjahiya 2 kilometreyan jî li kêleka deryayê bû sedema ku rejbûn a petrolê çê bibe, têmên hawariyê ji bo paqijiyê berêxwedana herêmê li welat heştê bender hatine girtin û banga hişyariyê jî hate kirin. Li girava Tonga di 15 Çileyê de teqînekî mezin rû da. Piştî teqînê li welatê nêz hişyariya tsunamiyê hate dayîn. Li Peru tankerekî petrolê bû sedema metirsiyekî mezin ji zindiyên di nava deryayê re. Ev yek jî bû sedema ku bi dirêjahiya 2 kilometre li peravên deryayê xetekî reş ya petrolê çê bibe. Lawirên ku li nav derya û kêleka wê debara xwe dikin jî di nava petrolê deman. Tîmên hawirdorê yên Perûyê jî hewl didin peravê ji qirêjahiya petrolê paqij bikin. Her wiha hawirdorparêz jî berê xwe dan herêmê da ku alîkariyê bikin. Petrol di dema veguhestina ji keştiyê bo tankerê pêk dihat. Her wiha piştî teqîna volkanîk a li girava Tonga ya li Rojhilatê Avustralyayê metirsiya tsunamiyê li welatê nêz çêbû. Ji ber vê yekê li peravên Perûyê herî kêm heştê bender hatin girtin. Rayedaran diyar kirin ku di encama tsunamiyê de li herêmên peravê pêlên ne asayî hatin dîtin û ragihandin ku tedbîr hatine girtin. Enstitûya Parastina Sivîl a Neteweyî ya Perûyê ragihand ku pêlên mezin dewam dikin û li herêmên Bakur, Başûr û navendî yên welat heştê bender bi awayekî demkî girtine.
رایدارین کو بانگ لکسین لبر دریای دیجین کرین کو خواج دریای دور بخن و ببیر خستن کو ماسی گرتن و ارزش و خباتین بهنودان جه هاتن راوستاندن. پشتی تقینا ولکانا لتونگای جبو دولتین یکبوی ین امریکای کانادا و شیلی جه هشیاریا توسونامی هاتداین. رایداران راگهاند کو 16 ده لپرا و لامبایا کو یا لباکوری ولات جبر پیلین بلند دو کس مرن. بری بینرین هیجان و چلمین جانی لیور بداوی بن حتی سبب بین دنوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار بن.